Pozdrav ljudi, u današnjem klipu ću vam predstaviti još jedan svoj sat, a to je ovaj Casio Edifice. U pitanju je hronograf sa referentnom oznakom EFS S530. Prečnik sata je 44,2 mm i možda ovako na papiru deluje da je to veliki sat, međutim dobro se nosi na zglobu. Moj zglob je inače prečnika 18 cm i to otprilike izgleda ovako. Na poziciji broja 12 znači, vidimo logo sata, natpis Edifice Casio, ispod toga piše Solar Powered. Na poziciji broja 9 imamo kazaljku koja meri minute. Na poziciji broja 12 kazaljku koja meri sekunde, a na poziciji broja 3 imamo 24-časovni indikator. Dakle, hronograf, znači start, vidite, stop, reset. Kada se ovo ovdje dugme pritisne i zadrži nekoliko sekundi, ova kazaljka dole pokazuje nivo napunjenosti baterije, dakle slaba napunjenost, srednja i visoka napunjenost. Kao što vidite, ovdje je low. Narukvica sata je izgrađena od 3 linkova. Ovi ovdje su brušeni krajnji, a ovo u sredini je polirana. 10 bara znači vodootpornost. Poklopac na navoj. Inače ima safirno staklo. Narukvica, kao što se može i očekivati za ovu cenu, nije nekog naročitog kvaliteta, znači krajnji šuplji linkovi, kopča od presovanog metala, međutim u principu je to dobar sat. Ja sam ovaj sat već predstavio i rekao sam da ovaj sat nikada neću prodati, znači sat ima sentimentalnu vrednost. Pola novca za kupovinu ovog sata mi je dala pokojna baka kada je prvi put uzela negu. U principu vrlo lep i vrlo dobar sat. To je to, pozdrav!